ولی تماشاوان هیجا سکنا جهت گریدای اتفاق جبو شارداریان بتایبت جی گریدای حلوستا هدف نواف بیلک اندامی ریو بریا جهت ج سیرت میوانی منه سلاف بوته که نواف که نواف نها سروکی جهت özgür özel dest nişan dike özgür özel dest nişan dike ku hedef divi ittifaqi ligel AK Parti neke. Hun çava dinirxinin jibo çi hedef ittifaqi ligel AK Parti neke. Naha hedef ez zanebîn ew şita xwe de ez bawer nakim gel AK Partiye ittifaqê bike. Çimku bingeha hedefê û yê dengê xwe didin mintiqa me ya Bakur de vê xebîn nakin. Ji ber vî xwesî ihtimalê xwe de ez nabînim. Kekê newaf niha mesela de hilbijartinên berê de jî. De hilbijartinên berê de jî mesela AK Parti qeyyûm danîn ser hemû şaredariyên ku hedefê girtibûn. Li gora baweriya te mesela ger danûstandin bi AK Parti re bibin AK Parti dê vê helwesta xwe biguherîne qeyyûman hewdênê ser şaredariyên HDP tu çawa dibîne? Niha vay no çavata emir kirî nîzingê takriben 85 belediyên wa yê muhafaza û yê qeza û yê belda hemî kayyum danîn ser. Lê belê niha ez çire min got ez bawer nakim hêdî tu zanî xweyîkirina wa ew tişta AK Partiyê ketiye ser bo belediya û walî çi bivin dikin tiştên tu zanî ne qanûnî jî بواد دین کردن یعنی صبح از باورم دیسا هدف دیسا وارد زانیب که به دنگا و شاراداری بلدیه دیگه اغلب آجی کار بکن شبروی خاصی آن دوی بازار کوله پیره بکن اف بازارن مازن درن و استانبول درن و انقره درن و مرسین درن و انتالیا درن و ادنه یعنی اوین کردن می تزانیش باکر چوین ویده تزانی جیانا خواهده بردوام دکن آن دوی وی مقامی بجه دوی هین آریم بکن آن جی نخواه ویده دیسا صبح شارداری دنگ چه به تزانی و سرچم چه به تخمین ناکم آخ پارتی وشواره بهده و دیسا و بکرده بله ملت دیسا یه رعیه خواه بده شارداری هدف باشه که نواف مثلا وکی جهته هون دخوازن اتفاقی لگل هدف بکن؟ بله شما جبریا برس کمال خلجدار اولی اف پارتی مجلسی و یا داوی ده هنگه اوی بخواجی ما قراستان گو اوین تزانی حجی تزانی باجارین کرده ده و باجارین مازن ده یه قضای واده هرچی انسان بویت زانی کیش باجار سرو که پارتی ها ما بویت زانی هدف را و پارتی اندیره اکپا و محپا خارج گو کی جاره تزانی اتفاقه بکن ام نابجینو باشه بله باشه که نواف یعنی مثلا نها کرد فاقب جهه پره بکن کرد یعنی وکی دنگدرین کردن بیشن نه تنی هدف جی یعنی تدید کردین دنجی تسیر لوان دکه یعنی بشیوه کی گر جهت محقق بله گر جهت بیجی از دید برجوندیا کردان ده جبو زمانی کردی فرمی بونا زمانی کردی گاو باوی جی یک تسیری لکردات کی بیگومان یعنی مثلا کرد اتفاقی بجهت را بکن چه مفایا چه سودا کردا دیج و اتفاقی هبی نه اف اتفاق خوده یعنی شما جبریا 1989 و پشتی هنگیجی یعنی یه دنگ خود ده جهپی و یه نهود ده هدپه یعنی انسان دادن و نهود دادن هدپه یعنی الحفاظنا ما
و اوریکاریا ما ام پترت کاری هفره بکی چونکو ام جی تشتا او خوازن بلکه ساده سات اما هف نخوازی جی لیبله گوتنین ما و داخوازی مجبوی ملت کرد yani sade ne bir sade hafte haşni aynı ay havin. Şu bervi xosi em xwa mesela em evin tuzani herama bakura Türkiye'de dijin mecid ve tuzani azman be ştağlandın azmanı doyki ve hink tişten kültürü o hami tişten şaradariya da bseri xwa hareket bikin hatta 1908 ne ما هنگه پروگرامی که ولی چکر بی یعنی ویده والیه ویده جی او بخواه تزانی دنگا تزانی بدن تعیین اره کک نواف yani تزانی مثلا رخنا کردان لسر CHP هیا دبیجی 100 ساله تاریخا CHP 100 سالن CHP dibêje ez partiyekî sosyal demokratım lê di mesela Kurd de CHP çavê xwe digire li ser rastiya Kurd û di mesela ziman de jî wekî ku te kerem kirî mesela Kurd gelek daxwaza ziman gelek zêdeye nihal Bakur de yani CHP çima nikare weka partiyekî sosyal demokrat ev mafê insanî yani CHP bawayekî vekirî bêje ême em dixwazin ku zimanî Kurdî li Tirkiye bibe fermî. Çi matirsiya wî tiştî heye? Naha em bêjî CHP ve 100 sala vê meselê de tizanî tişt nekiriye an kiriye kêmasiye me zêde ne. Em va kêmasiya xwe jî qebîl dikî. Belê îro tizanî CHP de bagaja me de hê zamanê tizanî heta 25 heta 26 vê bagaja heta niha din pişta me. Ve 100 sala em bêjî em ê vê bagaja hani ev tiştên tizanî pêşmuqabilê me Kurda de me de hatî kirin me divê em din paqijkirin ve nîzîngî heftê sala zihniyeta CHP û yê sosyal demokrata nehatiye iqtidarê Türkiye'de. Yani nehatiye ser text. Hemî evên rastin. Îro tu lê digerî mesela 1980 heta niha nêdirênî. Tizanî 3 sala an 4 sala tizanîn zamanê tizanî Baykal de Doğruyolu CHP hatiye bahev. Va nîzingê 5 sala 7 sala de ne reis cumhur û ne parlamenterê de me tizanî zêdeyî nastandiye. Ha ev kêmasiye me hene, ev kêmasî CHP de heye. Lêbelê Qeysê ve nîzingê 3-4 sala Birêz Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten ew bagaja me pişkî paqij kir. Me karî em vê de mesela herema Bakur de em sadê di dû sistêma distandan niha teqrîben em sadê 10-12 ev jî hemî bi gotinê Birêz Kemal Kılıçdaroğlu CHP. Yani tabii CHP jî xwe hêdî daya guhertin lêbelê ew kêmasiya te niha emir kirî rast e em vê kêmasiya xwe zanîn û me divê em vê kêmasiya hê kêmtir jî bikî wey çawa te niha emir kirî azmanê dayika xwe heqekî ye insaniye heqekî ye devş demokrasiyê jî devşîdî jî berde heqekî ye insaniye herkes divê zanî azmanê dayika xwe bişterbe. Ev kêmasiya me lêbelê ez texmînim heta CHP yani ne şaredariye de parlamenterê diye de parlamentê de zêdeya xwe nastîne texmîn nakim vê bikar bê va partiyê dî ev partiyê niha yê destekê din me yê pişkî muhafazakar em nikarî wê bikî. Ev serê xwe nevî iqtidarê pişkî zûr e. Belê. Kekê newaf niha ve destilatekî nû heye. Serokekî nû heye Özgür Özel. Tu bawer dike ku ev destilata nû serokê nû ê CHP dê rêyekî demokratîktir, moderntir, nêzîkî sosyal demokrasiyê bidin pêşiya xwe? Yani niha ez vê bawerim ev tiştan nîzingê ve 7-8 sala nêv CHP de hatî kirin û tê kirin jî
Brez Özgür Özel mecbur ve reçat zani Brez Kemal Kılıçdaroğlu berdevam bike. Çira? Çünkü hedi Türkiye'de vay bir zamanı beri üye tizani darben askeri ve ef nemane tizani Halife tırsın. İro heke Özgür Özel, Brez Özgür Özel ve ne ki yani mıntıka mada ef tişta bas 4 salam hotin sade daha 12 yeti kes hedi denge xwane di yani ef tehlikek mazına ef Kurdin bojarên mazın jî dijîn yê divay reîsê cumhur de vê mintiqa me ya Bakur de salê 65 salê 60 ne ev naqla were heke va tiştê henên hû te çawa emir kirî Kurdara û ezmanê ware û kültura ware û dayînstandinê berdewam neke yê CHP ez jî te zonê ev tiştê partî me kiriye ev tiştê kiriye yê CHP zaf بخسره هدی کرد نوای بره نه کرد هدی وای بره اما اب ویجه بده وی پارتی ایروشواره چه لازم به چهش ازمانه واره و جیانه واره لازم به کرد هدی یه وی پازم از تخمین ناکم خلطی ها بکه zarar mazın bide sosyal demokrat و bide وی پارتیش بله گلک سپاس بوده ریزدار نواف بیلک شه سیرتیل گلمون. هیچ